Alargamento Stragus Husi TONO ba POSTU administrativo asilo sidauk iha continuação. Akontese Udan bot horberu kalan konsega motatun Stragus Komunidade Sira Nia iha Aldeia Oe-Baha Suku Bobmeto POSTU administrativo asilo. Agradecemos ba autoridade lokal hanesan sefi Aldeia Oe-Baha atau okedas informasaun ba PT waskita karya. Atu NUNEE BELE normaliza kedas bedalan mota nebe Stragus Komunidade Sira Nia Umana insir nebe Hetan Stragus sirla kui fo komentario. Mai belia menandit ba Presidente Autoridade PA.RAEOA Senhor Rogeiru de Fatima LOBATO honya MEMBRUS Autoridade Sira HOTU. Katak lolosne nai ulun sira ukun iha PA.RAEOA troca ba malu det. Mai ba projetos ba desenvolvimento ba povo atuni la BELE hapara. Atu NUNEE na fatin kontinua de serviço nebe Autoridade sesante rai hela ba. Hapara serviço ka projeto hirakne fo impacto mos ba komunidade Sira baing hira ia tempo udan. Na realidade komunidade Sira sai na fating vitima tamba komunidade Sira Nia Hetan Stragus. Maluk Sira, atu hetan informação nebe factuais no atuais, reta haluhan inscreva iha canal APV 23 Online News, hane hambutan notificação,
O comentário no fahetutan ba media sosial Sira selu.